the future of our people. Kyntiew Trap Youth Council kalami shkmat bandawa ban Kyntiew no eka Umsong Health Sub-Center shaka Primary Health Center. Hinden kesngi kinong yalam jong ke HYC riboy sepngi belalam kmat do President iba RC Kyntiew ila led banikendo ya ke Menteri Ketana Kakot Kekia I Dr. Amperin Lingdo ha Circuit House nong po ha kejengwan jengo jongka ya ke riboy. Iba Kyntiew la ong ba ka jinglet ya kendo jongki ya ke Menteri Ketana Kakot Kekia kala long ke beseso bat ke Menteri kala pentikna yaki bat semkia halor kete kamat. Iba Kyntiew ila penpau ke jeng songo ya ke Menteri Ketana Kakot Kekia halor kete ke jeng pentikna da ka ba ong ba ka seng HYC kan up kemi lenti hado ba ke jeng kerpa jongki kan da urlong. Ke jingkwa jong bebun belang rengkat bat ki rangba snong ki nong yalam snong hakiti ke jaka ngikwa ba kendam no ka jing upgrade ka jingkiu jingpen Kyntiew kerdan no ya ka Umsong sentar syaka Umsong PHC kata ke jingkwa jongi bali ngikwa kata kelong bagane ka Umsong sentar kala syakri las lamba habari bat ki daya nujur bat ki ko sentar marla sang ikan usnam ciajar kendai spa prapo lai. Dia kumtan oleh juga kum gasang Trap Youth Council jong kari boy sebagi mentang si wan magdu yang menasaran chat ban kerpat si